pada hang neken lada wei pa wei nangi kendit nriu sya penbit lana pengapsu kajing kelakan wan to ya pe ya kaneka video Mesti berhubung kepada bani Malaysia lawak ya ke syap ke sebuah parti kebagi tipolo ke parti pra kebagi kelonggi kena kipat baki ide mentah ai boleh kelang lehem agar bensin agar jimat kerja berkat ke jemaah kerja pi long mapi kita jemaah ke parti orang dekat kerja play bagaji senek kerja hau play ko orang imat mulai ke jimat tu baaden imat mulai ke jimat ke parti mentah baaden pak kinong kuno nama kata ni hak balik persyak kalau mendapat solusi andai tang hati wei diri andai tang hari India wat hangi tidak kita ki fake news lani kita ki fake news segini kita ada pisah dan penih kubur persyak yang itu kita persyak oh lada kata kalau untuk hangi kadai tang mengipat bak balong kebasta nama kata do kumba mendaw WhatsApp siapa yang WhatsApp syamon WhatsApp itu kita persyak dan pensuhu bagla andai pensem ni kanong rin ngimpat syukur nginum syukur ilaban bagla kaya ay jiwang brio mau ilaban ni tayo ni kamdan kanong lesi kaban ong bangin temu mas niyo they don't shibon knam kita tahu persya ega voice of the people party tang sawat idang dan nata dia melekat ni mata ke sorga kiwe kiseng ki persyang ban jalan baklai pak namar kita ting thot ya ke jikala banwan namang nila depan puari pak lalu kita akan tiap hadap kanu lalu tiga kali bu ini ke sorga tim sebelum kita bawa orang ini yang sem untuk jadi apa sih kan dengan orang daripada jikala un ai ke jikersan kabaklan ya ke voice of the people party hampra bagi saya maaf pasungan Tulay Shibon, Tulay Shihanan.